Intervencija sada Gorana Bašića, možda mu baš i ovo podigne njegovo samopouzdanje. Dobro je otvorio utakmicu ovom obranom, još jednom. To su tražili igrači Zagreba, igranje rukom Tomasova, međutim sudac je pustio, ali spasio je domaći vratar. I još jedan pokušaj i to je gol! To je gol, to je 1:0. Brkljača je pogodio za vodstvo Hajduka u ranoj fazi utakmice, 12. minuta. Tko će kome nego svoj svome, eto Mario Brkljača zabio je treći gol u prvenstvu i to baš svom bivšem klubu. Zna se da mu igra glavom jača strana, da je dobar skakač i ovdje u teškoj poziciji uz dva igrača kraj njega. Mario Brkljača je pogodio i doveo Hajduk u vodstvo 1:0. I ovdje sad ima malo više igrača u bijelim dresovima. Šovčić u prazan prostor. Evo prilike za izjednačenje. Hoće li to biti gol Bedića? I da vidio gol! 1:1. Vraća se Zagreb u igru. To je 17. pogodak Krstanovića. 17. njegov gol u HNL-u i sada već polako možemo govoriti o tome da će Zagreb još jednom imati najboljeg strijelca prve lige. Evo, prvi puta je Krstanović pobjegao obrani Hajduka i to je bilo kobno. Evo još jednom u prazan prostor Krstanović, ostavili su ga, a hladnokrvno je Krauč iz Posušja pospremio loptu u mrežu i to je sada lijepa akcija za izjednačenje. Šovčić je sjajnu loptu podvalio u prazan prostor, a Krstanović na najbolji mogući način dovršio posao za 1:1. Tamo je Buljet ostao, nije bilo zaleđa i Krstanović, eto, 1:1. Zagreb se brzo vratio i oporavio nakon onog početnog šoka i vodstva Hajduka. I postaviti nekoga na bok tamo gdje je igrao Jozinović. Na drugoj strani je Vukušić, sam je, nema nekih dobrih rješenja. Vukušić morao se zagraditi, povrata lopta za Brkljača i tamo prilika i gol! Hajduk zabija s igračem manje, 2:1 za Splićane. Evo, Duje Čop mislim da je pogodio, vidjet ćemo tamo u toj gužvi. Malo su Zagrebaši olako shvatili goste koji su krenuli jedan napad, nije to puno obećavalo. Pogledajte, Vukušić sam tamo i onda povratna lopta, tamo su dvojica Splićana bila na lopti, brže je došao do nje Duje Čop, bio je tu i Brkljača i pogodkom Duje Čopa vodi Hajduk 2:1 i što je još ljepše za Splićane. Splićani su postigli gol s igračem manje, s 10-oricom. Evo Čop opravdava minutažu, kao da je ovo isključenje malo probudilo i dišpet među Splićanima i ni. James mu se ubacio, ima tamo i Krstanovića. Koga će odabrati? Krstanović ide u prazan prostor, pada tamo 16-tercu i to je najstroža kazna. To je 11-terac, prilika za Zagreb da dođe eto do izjednačenja. Izvrsna statistika Krstanovića, gol, iznuđen 11-terac. Evo još jednom Kjavarini u prazan prostor tamo. Krstanović se uspio izboriti za loptu, a sudac Batinić pokazuje na 11 metara. Evo još jednom Krstanović tu i to je prilika za Zagreb da dođe eto barem do boda, ali važnog boda za njega. Vidjet ćemo tko će pucati ovaj 11-terac jer da Krstanović je to napravljeno. Hoće li imati još snage i to pretvoriti u pogodak? Da, baš on ide, malo je zastao. To je gol! To je gol, to je 2:2, eto i pogodak broj 18 u HNL-u za Krstanovića. Dva prema 2. Dvostruka korist za Krstanovića, učvrstio je svoje vodstvo na ljestvici strijelaca. Zagrebu za sada donosi bod, ali vidjet ćemo hoće li i stati na tome i na njemu je prekršaj napravljen.